anasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Maisha yako yana uwezo wa kubadilika kama utakubali kumpa Yesu maisha yako. Kitu ambacho kinaweza kubadilisha historia yako, kitu ambacho kinaweza kugeuza maisha yako ni kumwamini Yesu peke yake. Hakuna mwanadamu ambaye aliyewahi kumwamini Yesu na maisha yake yakabaki vile vile kama yalivyokuwa. Nataka nikuhakikishia ya kwamba Yesu akiingia ndani yako, maisha yako yatakwenda kubadilika. Hakuna mwanadamu ambaye, narudia tena, aliyebaki vile vile alivyompokea Yesu. Dhambi inaweza kumwangamiza mwanadamu, lakini Mungu anaweza kukupa uzima. Dhambi itakayowahukumu wanadamu mwisho wa dunia, Biblia inasema ni kutokumwamini Yesu, kwa sababu Mungu amefunua uzima, lakini wanadamu wameukataa uzima. Kwa hiyo Yesu ndiye suluhisho la matatizo ya wanadamu wote, iwe unakubali ama unakataa. Lakini nataka nikuhakikishie, mtu atakayekubali kuwa Yesu ni Bwana katika maisha yake, Biblia inasema dhambi zako zitaondolewa.